YBN Vice President ungye Dofano Brom by ake khaksang mo mari fium ake bo video dei kieno jo tota khum khurono untho ni ungye masiri fium lai thanai 10 tarik December o CAB bill no pasta khetho hiye nesuni logeyo jong Tripura sarau Kanchanpuro strike khelai ha arfuok chini kasoni phainai brum songni ta khurono laljuri lamao kasoye buto ake gari no sphaye huyamon boye jongtho neuye bhari kheye khasamo ake ninda mari fiu abono kha dugunaye anando bazaro wainje ta khuroni dugan sphaye hoya ha arongmi abo je sphaye moni prodio jong bhari ake kha khamo ake condemn mari fiu bose bo gotona asubai thaunang yaye communalo sokthamoni baye wainje ta khurau jini bro no target kheye jini bro no manoita phadi ye salai ha aring bot ma khemaisni taule bo jorao chini Tripura sa joto thalai pailai khe ongmono no ye jong khaksang ye ma tongpio bose pailai phalai ongthio dam dorsa jongklai anema hiye joto ta khurono umthoni ongye kabopio jini phanai Tripura sarau naidi jong business no jorak phe yon chiono business breke khianai abopho mas nunglainai bose bono sujuk laye ke hako jobori dam bang khiye pho ta phalai di hiye jong umthoni ongye nrono makabopio bose nong pho ta thuitho jong umtho bai sanyo ake paine rano phono joborio taka se tho hiye jong thoni hoiteyo jong ma saipio maumi hinke jini wanje role bang khiye rang red umono pho jemon khauchi marono pho khaubarau bai khiye phaye jini bro no customer romla naman baye hobrole strategy ro kousol ro brole nuknai se jini bro khebo sisa sisyo red bang khiye khe tongkhe jini brokle je buktio kom mai abro se painen baye jong jotom silenai akhiye jong somui klau khiye halaye pailaye drauton man baye jotom thoniye bo message badim se khaksa ha